Danas smo završili prvu fazu procesa ugovaranja ove poddionice, to je izlazak na teren i rad na 5,3 km od dionice od izlaza iz tunela Zenica do Vranduka. Vrlo zahtjevan objekat sa tunelima, mostovima, vijaduktima. Rok je 24 mjeseca. Ja u prvom redu trebam da se zahvalim OFID-u na pomoći u financiranju, naravno i ministarstvu i vladi federacije na podršci. Da izrazim želju da izgradnja ovog objekta prođe u roku i u kvaliteti kako smo tražili u svojim tenderskim procedurama i nadu da će konzorciji ostvariti sve ono što je svojom ponudom i omogućio da dobije ovaj projekt. Uvjeren sam da će ovaj konzorcij na ovome poslu ovaj posao raditi i dobro i kvalitetno i prije vremenski zamišljenog roka i da ćemo i ovaj konzorcij kao i drugi zainteresirani ono što se kaže pod navodnicima napasti i druge dionice na koridoru 5C i samim tim zaokružiti globalu koridor. Evo, kao što je rekao gospodin Terzić, preko nekih 35-6 km će biti aktualno do ljeta. Dosta je toga još u postupku, dosta se još toga financijski pregovara, tako da smo mi uvjereni da ćemo financijski zaokružiti u ovoj godini sve one, da kažemo, kritične dionice koje nismo financijski pokrili, a samim tim onda osigurali prostor za dodjelu ovakvih i sličnih dionica u narednom periodu, tako da Operacija s pravom postaje jedno veliko gradilište.